dia ada divide lah, dia auto calculate dia punya average. Kita pergi balik dekat amount, tetap pergi balik, so dia reset. Actually terus tekan saja yang amount dari sini, yang pricing untuk single item tu jangan usir lah, dia akan auto calculate dia punya cost lah. So inilah kalau expiry item you kena, usually kalau you order dari satu kotak, dalam punya date tu semua sama ataupun dia ada campur juga. Usually dia satu lah. Satu sama punya lah, dia takkan ada campur lah. Kalau macam tu boleh letak saja. Takut nanti dia campur satu dua ke. Letak dia punya stok lama include dengan yang baru. Takut juga kalau macam tu. Kalau you tak check nanti. Sebab macam sebab sini semua orang sibuk nanti masuk satu kotak, lepas tu letak satu date saja, tapi actually ada 2-3 yang different date lah. Macam pun lagi banyak terjadi dengan nanti kena buka kotak, kena check lagi satu pun banyak kerja jugalah. So inilah tengok you nak buat macam mana. Okay, selepas siap semua, tekan save sajalah. Dia masuklah kalau macam tu. Okay, selepas you buat good receive, maksudnya sekarang you hutang supplier lah. Sebab masuk good receive tu masuk dia punya stok saja, masuk dia punya stok saja. So kalau you nak bayar supplier, you pun boleh rekod dalam sistem ni lah. Either you terus bayar supplier, ataupun you ada barang yang rosak, you buat purchase return, lepas tu you kena issue DN lah untuk settlekan dia punya outstanding. So let's say sekarang saya nak bayar supplier, saya letaklah total yang saya nak bayar supplier, bayar dengan apa. Ini yang tadi saya cakap payment mode, kalau dia hide tu dia akan hide. So kalau you cuma hide dekat sales, sini akan tunjuk jugalah. So you pay dengan cash. Okay, letak amount, lepas tu you tick lah apa invoice yang you nak bayar. Tick. So you boleh nampak amount, outstanding, sudah payment, outstanding sudah kosong lah. Selepas siap, save saja. Save payment. Dia akan knock off lah. So sekarang kita pegang outstanding sudah clear lah. So in case kalau you nak buat return tu, saya tunjuk jugalah macam mana buat return. Saya buat satu voice tu. Okay, let's say kalau sekarang saya nak buat purchase return. Purchase return kita pilih lah. Pilih okay. So let's say sekarang saya nak buat return lah. Okay. Dia ada dua option, satu return all lah. Return all means the whole document lah. Return tu mungkin dalam you select certain punya item je lah. So
return. Saya return 50. Letak satu reason lah. Okay, so dah siap save. So dia akan tunjuk lah return. Lepas tu dia akan tanya nak issue debit note sekali dah. Okay. Debit card. Sebab kalau purchase return dia cuma return dia punya quantity saja. Return dia punya item. So debit note tu maksudnya you knock off outstanding untuk supplier. Sebab stock tu stock, tapi amount berapa tu amount berapa. Dia separate out. So you kena buat return, lepas tu buat knock off juga. So dia akan tanya lah, kalau you tekan yes kat sini, dia akan pindah lah information yang you return berapa amount terus dalam debit note. Kalau tak, you kena buat manual lah. Maksudnya macam ni, saya tekan no dulu. Nanti saya masuk vendor lah, debit note. Okay, saya pilih supplier. Tadi kan kita ada return kan, so mungkin dia return punya amount tak sama, so you boleh issue manually lah. Mungkin saya letak dia tidak 20, select, so I hutang dia 29 lah. So dari extra amount dia sudah tidak. Yang untuk purchase punya lah. Okay, save saja lah. Save debit note. Sebab kalau you terus transfer dari purchase return tu, dia akan ikut punya cost lah. So mungkin supplier sometimes dia bagi different punya DN. Mungkin dia bagi banyak, bagi kurang, tak tahu kan. So kita boleh manual buat lah. Ini proses untuk return. So far okay. Kalau payment payment tu kalau you nak cancel kan, sometimes you nak edit document, you nak edit document good receive, tapi sistem akan cakap ini dia punya payment sudah issue macam ni. So dia tak bagi edit kan, dia nak save, dia tak bagi kan. Debit already issue, tak bagi, so you boleh cancel payment dari sini. Cari balik dokumen payment tu, sini ada status, tekan cancel, save balik, means dia tarik balik lah. So nanti pilih balik tu, dia boleh edit lah. Kena cancel dia punya payment dulu baru boleh edit. Dia akan ikutlah dia punya setting yang you bagi dia. Some function yang you tak nak bagi dia tengok, edit, you boleh hide sajalah. Itu macam mana? Okay, let's say lah sekarang saya buat satu ID untuk cashier. So ni jangan tick lah. Administrator tu allow access semua option lah. Supervisor tu bila function tu require ID dengan password, kena type ini punya. So jangan tick. Sebab ini I tak tahu lah, let's say sebab cashier yang outside I nak ambil, apa yang dia boleh access itu? Usually sales, mungkin return require administrator, mungkin kena masukkan ID password bos lah ataupun you orang. Lepas tu kalau I mau set dia cashier punya tugas just untuk sales dengan apa dia daily collection, yang bila tutup kedai dia nak print out the summary kan, cash in cash out, usually banyak kata only this few option lah. So yang you tak nak dia buat tu, di select all lah.
So di select all baru you pilih lah, sebab cashier yang boleh access tu sikit saja kan. So kita di select all dulu, baru open drawer pun jangan tick lah. So bila dia buat sales baru boleh auto pops out the drawer. Okay, so kita pilih saja mungkin sales, good return, satu. Lepas tu mungkin check lah, check dispute lah. So siap semua save. So bila dia login dengan ID ni, dengan kosong lah, cuma boleh buat seal yang basicnya stuff sajalah. Report pun kosong lah, dia tak ada report. Dia akan jadi macam ni. Tapi offline punya modul memang tak ada function lain lah. Dia boleh buat seal dengan buat dia tak boleh key in barang. Tapi kalau remote yang depan yang dia nak login tu, dia akan tunjuk macam ni lah, yang you set macam ni. Belakang ni pun ada few option lah yang boleh pilih. Macam deny edit, deny set F4C, deny access price to. Mungkin price tu you nak letak barang borong. So means like yang in charge dia boleh, Ya, admin sajalah yang boleh So buka dia punya setting dekat sini. let's say kalau ada customer main, dia mau second price punya harga lah. Tapi I punya cashier dia access only price 1. So dia tak boleh tukar lah. Means kalau dia nak tukar tu, Kena guna ID orang lain lah. means like sales tu dia tak boleh masuk account system software dia, means like I kena keluar. Dia akan block tak bagi dia guna So price. I akan pergi, I key in I punya ID baru boleh lah. Ya, betul. Macam footer discount pun boleh require password lah. Require password, lepas tu letak maximum punya discount. Boleh sampai berapa. Sini ada few option lagi. Before save, after save tu, after the whole bill save, mungkin after payment dan sinilah boleh tukar quantity ke tak, ataupun dia require password untuk tukar, change price, semua set dekat sini lah. Semua yang staff punya permission lah dari sini. Deny view cost tu nanti dia akan tunjuk pangkal-pangkal, dia takkan show dia punya cost dalam item master. Tak boleh buat stop in, adjust in, out. Lepas tu cash in, cash out. Cash in tu bila dia masuk kerja, dia penny money. Ini boleh agak so ini kan sebab punya coach macam mana dia buat. Okay. So macam saya mau ambil cashier baru kan, saya boleh. Okay, so first kita set lah ID untuk dia. Lepas tu buat cash in, cash out, you ajar dia lah. Bila dia masuk Montir kerja apa? tu, Ada letak mungkin 200. Lepas tu save saja. So nanti bila dia check dekat sini, record section ni, dia ada cash in lah. So nanti dia jual semua, dia akan campur sekali. Lepas tu kalau dia ada buat cash out, dia pun akan tunjuk lah. Okay, let's say Nanti dia punya drawer punya duit baru boleh tally lah. So bila cash out, dia simple punya barang sajalah. Kalau cash in, letak cash in, letak amount. Kalau out tu select out sajalah. Okay, so nanti dia akan tolong calculate lah. Tu cash in 200, cash out 50, so tinggal 150. cash out tu saya boleh pakai at bila masa. Anytime lah.
Ni Cak, dia punya function cash out tu, dia punya term. Oh, bila you boleh guna ni mungkin supplier main kutip payment, you ambil dari drawer ke, Okay, faham. ataupun siapa bos cakap dia nak 50, dia kurang 50, dia ambil dari drawer. So you boleh buat record lah nanti, kalau duit tu hilang ke, you boleh tahu lah. Sebab usually yang ada di sana ada 3 counter kan. Oh, you tak usik lah untuk yang- cashier punya. Yang cashier punya 1-2 tu tak keluar duit untuk bayar. So kami akan pakai yang drawer yang ada duit separately. So I pakai komputer yang first yang macam ni punya dekat sana, boleh kan? Ya, boleh. Okay. Boleh. Janji kalau you record tu dia akan dalam mana counter lah. Kalau you key in dalam cashier 2, you ambil dari cashier 2 pun boleh. Baca tu. So dia akan record lah bila Baca. nanti you tekan check ni, dia akan record dalam lah, tunjuk kita dalam. Sebab dia punya issue kan, sebab ini staff semua ni, dia orang tak ada training lah kan. So dia orang ikut apa dia orang rasa buat. So bila Tak ada keluar- SOP. itulah sebab I sekarang tengah build dia punya SOP juga. So sebab I punya issue kan, bila dia keluar bill overall satu cash kan, dia punya touch and go let's say 200, tapi dalam dia punya phone punya 150 tak tally sebab derang tak tahu mau buat macam mana. Ya. Mungkin dia masuk bank pun dia masuk touch and go lah. So dia bayar guna e-wallet but RM50, tapi dia takkan cash, so dia masuk cash punya. Tapi dalam cash kurang 50 sebab itu 50 actually dalam Dia punya cash flow semua keliru lah. Masuk mana pun tak tahu lah. saya mau bagi dia apa betul-betul. Tapi yang ni susah lah nak ubah sebab dia orang sudah Itulah. used to it lah. So kena bagi train setiap hari orang kena pantau buat. Okay. Yang untuk proses masuk item sampai jual sampai setting stuff tu lebih kurang macam ni sajalah. Okay. The next is report yang commonly used. Ini you boleh tengok bila you rasa you punya Kalau item. ini kan boleh tak kalau pakai yang original punya IRS, bukan yang training punya. Oh, boleh. Kalau tengok report dia boleh. Sebab tak key in barang. Kalau pakai yang original IRS macam senang mau nampak sikit. Okay. Macam inventory audit trial ni dia akan tunjuk setiap item punya in and out. Maksudnya macam item ni first dia masuk 100 and then you jual 20, dia tinggal 80 lah. Dia akan tunjuk dia punya macam timeline bila dia masuk, bila dia jual berapa, before, after, So boleh tahu. carry forward lah, macam carry forward punya barang lah dia akan tahu. Ini report dia. So dalam item punya tab, report, lepas tu item, inventory, audit trial. Boleh mana? So sini kita pilih date lah, you nak tengok bila sampai bila. So you tengok report. Even now dia tak ada Itu yang stock, I that's cakap. why dia semua negatif lah. Nanti I plan after intern, I try buat satu ini dari guna original punya sistem, tengok betul tak. You boleh buat stock adjustment dulu lah, semua bagi Okay. kosong, semua bagi apa. Tak semestinya kena reset semua. Itulah bukan I mean like sekarang lah, just nanti habis ini kan I buat satu, tengok I buat betul, so I boleh faham sikit. Nanti kalau dia betul, dia akan tunjuk lah bila dia masuk, dia tinggal berapa, selepas jual dia tinggal berapa, lepas tu after that you masuk berapa, dia akan tambah tolak lah. Okay, ini inventory article. Ini untuk bila you
rasa quantity tu ia pelik, bila dia macam buat silap, you boleh tengok balik lah. Okay, after that closing stock lah. Closing stock tu macam satu opening, lepas tu end of the month dia tinggal berapa, dia punya cost berapa, itu closing stock lah. Ini pun dulu audit selalu akan minta lah, tapi recently kurang lah. Dia macam tunjuk summary of the month lah. And then dengan sales listing by date range ni commonly used lah untuk tengok sales balik, delay date, bila sampai bila, sales type, credit sales, cash sales, yang buat invoice tu kan. Okay. Payment mode pun boleh pilih. Okay. After siap, preview report. Ini ambil masa sikit lah kalau you, dia punya tempo yang ambil panjang, dia akan ambil masa sikit. Summary tu dia tunjuk sajalah dokumen tu berapa, total berapa saja. Lepas tu group dengan payment mode lah, group by payment mode. Macam ni, my kasih transfer dengan Visa tak sama, dia separate out lah. Lain punya rasanya cash lah. Kalau details, dia akan show juga dalam bill tu you ada jual apa. Biasanya ni panjang. Dia akan tunjuk macam ni lah. Each bill dalam tu ada apa itu. Ini detail lah. Ada lagi satu yang lebih simplified, tapi you kena pilih document date dari group by ni. So dia baru ada option no details. No details tu Just dia bagi dia punya sum payment. ya, satu hari satu amount. Yang paling simplified dengan lah. No details. So ada yang tunjuk macam ni. Satu hari punya collection lah. Sebab kalau summary tu dia akan tunjuk bill lagi kan. Yang ni tak ada. Ni satu hari satu amount ada. Ini yang Jadi kalau accountant dia nak check balik, dia nak sebab I tengok, mungkin boleh bagi ni lah setiap hari ini satu amount. Yang ni senang. Senang lah. ini tadi bagi dekat mana? Ini dekat dalam report punya sales. The first one, sales listing by date range. Sales first one lah. Yeah, the first one, sales listing by date range. Product sales listing tu commonly used juga. Sebab some of the supplier mungkin dia tinggal barang dekat sini, dia bagi orang jual kan. Okay. Macam mungkin Nestle ke. Okay. Okay, so mungkin dia nak report, dia nak dia punya kategori punya item saja. Okay. Dia jual berapa, dia nak bagi you balik berapa. Tu boleh lah pilih dari sini. So mungkin item number you boleh letak all. Lepas tu you filter out the kategori sajalah, ataupun brand. So dia akan ikut yang apa yang you filter, dia show out lah the product yang you jual. Mungkin kalau saya nanti kalau you preset semua barang yang ada space dekat depan ni, you delete lah. Lagi saya ada nampak satu item yang ada cross coffee dekat depan tu. Sometimes software akan jadi error lah. Actually, I mau buat ini semua setting lah kan, inventory semua lah kan. I ada ini komputer dengan tekan satu kan. Dia boleh kat at the same time dua-dua buat different atau Boleh juga kalau you nak key in item tu, boleh juga. Boleh buat modified juga.
Tak kacau pun. Dia tak kacau. Cuma kalau you nak export dokumen tu lebih baik you buat dari PC server sebab dia lebih stable sikit. Okay, PC server kita ini ke atau yang dekat? Ini yang belakang tu. Ini pun silap yang ni apa ni. Banyak yang Betul. keliru lah. Sebab itu saya punya masalah sekarang. Kena kemaskan. Ini pun. So inilah yang I cakap kalau apa-apa supplier yang nak minta product sales listing tu dari sinilah. You boleh filter out type of different products. Rasanya lainnya Yang analysis tu macam slow moving item, top items, barang yang tak boleh keluar lah, yang ni slow moment. Kalau dia masuk sudah terlampau lama, dia akan tunjuk lah dia top 10 mana tu. Lepas tu top sales tu the best item lah, top best item dia boleh sampai 100. Rasa kita ambil 10. Saya 10 dulu. 10, lepas tu try letak sebulan lah. Satu bulan. Ya, dia view grade, view grade, view report pun lebih kurang lah. Sebab view grade tu you boleh export juga dari sini. Kalau preview report tu dia dalam format A4. So, Kalau you nak tengok report pun boleh. ini semua kalau saya mau tally dia kemaskan. So, I punya inventory semua kena betul kan? Kalau top sales tak payah kot sebab dia jual saja. Dia jual saja. So yang kegunaan kemaskan tu mungkin efek jugalah. Kalau like I said, macam kalau sama punya item dia create jadi 2 item, mungkin juga dia akan efek. So, I punya key in yang item Barangan dengan ini tak SB. kacau kan? Macam yang item key in tu yang tadi awal buat first one, dengan yang ni dia tak kacau kan? Yang tadi sebab tadi tu training mode, so dia tak akan masuk dalam actual Ini database. actual one yang ini kan. Let's say I set dia punya item. Okay. Dengan ini dia tak kacau kan dia punya top sales atau low sales nya. Sebab kalau nanti you reset semua barang, kalau akan kosong. Suggestion I lah, better you start satu database yang baru. So sales tu yang lama punya I backup keluar lah. So I backup keluar, I simpan. So in case kalau siapa-siapa nak audit, baru kita letak balik. So yang baru punya dia akan kosong, tak ada transaction dekat dalam. Mungkin kalau you nak tengok tu, mungkin selepas you reset, you buat sebulan ke. Kalau I mau backup, better I buat end of the month, last Julai lah kan. You start mungkin New Year ke. Sebab sekarang pun sudah sampai sudah dekat. Kalau I mau buat backup tu kan macam mana? Backup tu jadi backup ni penting juga. Sebab kalau nanti hard disk rosak tu, you tak dapat nak cari balik data tu. Tekan dari utility je. Backup, lepas kan tunggu dia jalan habis. So inilah dia punya location Backup backup. and then I boleh save dalam pendrive lah kan. Boleh save pendrive, upload pergi cloud pun boleh. ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ನಾಟು ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿ ಸೈ mana nang yang ಗಾಡಿ ಸೈ Untuk safety kita upload different punya platform lah. sebab I mau Simpan. Nanti kalau mungkin you terlupa account punya password ataupun apa-apa yang terjadi, you boleh dapat backup lah. Lepas tu pendrive pun simpan satu lah. Tapi usually